skriješ, ja. Pa ne, sta dve prekriti. Zakaj je to iz nekaj? A ni to iz tam, koji? No, iz kje? Iz Simsala Grim, po mojem. Pa vi pa si A je, a ne? Bog ti je dal, ali ga moram vikati? Ja. Ne vem, po želji. Bog jim je dal, ne se. Po naši postavi je svinjina prepovedano meso. No, se zdaj ste pa že malo razvajeni. Nič ni dovolj dobro za vas. Kaj mislite? Potem bomo jedli vašo hrano. To bi verjetno šlo, ja. Ampak, ali res mislite, da boste ostali zdravi? Ostali bomo zvesti našemu Bogu. On je poskrbel tudi za naša telesa, da nismo shirali. Tako tudi sedaj bo poskrbel za nas. Straža, vrzite jih v ognjeno peč. Ne mi laufat stran. Naj gorijo, da vidim, kako nemočen je njihov Bog proti. Vidim, da je uno peč. Tam je korilnica. Prav. A ja, pa vsi snite bolj na uno stran, ko peč je pač ljudi. Vroče. Pa molte, pač sam, ne vem, pejte oče naš ali pa nekaj. Aleluja. Ok, it's ok. Ja, in Maja, ti boš pač... Ja, it's ok. Sem dober, ne? Sem dober. Bo pa dejansko pogorel, tako da... Ja, drugač bo kar ogen, no. Ja. To mora odkoti. Ja, bo. Nekaj za ogen, ne? Pač ne. Za ogen in pol bo prišel angelček z gasilnim aparatom in bo... No ne, Lej si ga, lej. a to je suženo. Tista prav. Silencio Bruno. Tista prava je. Ve to so. To je farvet. Sej! Zgledal lepo plemenito, lej ga! Stara mama. Ti si modra kapica. Opa! Lej si ga. Če je pa tole suženo. Ej! Kdo je to naredil? Samo poči. Vaj, stara mama. Ni sužen. Strgi, stara mama. Naj vam pomagam čez cesta, pridite. Kjer jo prime za roko. Jaz. Ok, pa se že v startu tako postavil tam. Kaj je zagrabil? Jaz ti naštimam sto in ti me zagrabiš. Počakaj, Suzana. Kam to hitiš? Cela... Ne to našlo, no. Za zapestje me prim. Sej, si lahko ostaneš nekaj časa tu. Znam. Ej, dej, sam prestav mizo pa to bolj nazaj. Da pač pa Marko postav se bliže. Seveda, mizo. Ej, ljudstvo, pridite sem. Ampak tvoja žena Suzana, ona, ti je bila nezvesta. Res je, videla sva mladeniča, s katerim se je na vrtu poljubljala. Alo, kle, začnemo, brat. Alovka, daj. 3, 4, zdaj. Pridi, grišnica, gremo. Čist sem pri krvi te žene. Kdo pa si ti, fantič? To je on, ki je bila z njemu, ne? Ne, kaj nas motiš? Mar ne vidiš, da izpolnjujemo Mojzesovo postavo? Ne drzni si... Čakaj, samo. Da ne študiram. Jaz moram biti skozi skoro. Ne drzni si govoriti o postavi, ko jo vendar zlorabljaš tako, da ustreza tebi in tvojim sebičnim željam. Utihni, deček, mali. Mar ne veš, da govoriš z judovskim sodnikom? Izvoljen si bil kot glas ljudstva. Ali ste res tako nespametni? Ja. Kar brez preiskave in zanesljivih... Kaj je to seminarsko? Kar brez preiskave in zanesljivih verov... Če govorite resnico, vama ne bo težko odgovoriti na vprašanje. Povej mi, sodnik, pod katerim drevesom si videl Suzano in mladeniča? V vrtu je vendar toliko dreves. Pod tem drevesom, tukaj. Verjetno sta mislila, da je dovolj košato, da se ju ne bo videlo. Ampak midva so vse videla. In pomaš tako en bonsaj, tako na tleh. To je dobro. Pod tistim tam, v kotu.
Verjetno ste mislila... Zdaj vi greste, dobil ste ono, ovi, Ko si ukaš, brat? Jojakim, moj prijatelj, tako mi je hudo zate, ampak tvoja žena Suzana ti je bila nezvesta. Res je. Jo, bro. Stari, slaba. A to ima tudi zvok. Najbolj, ja. Kako naj ti sedaj verjamemo? Pa nekaj za skrta. Kako naj ti sedaj verjamemo po tem, kar si storila? Sodnikoma lahko verjamemo. Vem, da se ne bi lagala, saj smo ju izvolili. Daj si te dal. Aj moram tako pobožati. Ja, ne, tako od spredi nazaj, tako ful agresivno. Ja, tako ful agresivno. To. Že obvladaš, to rabaš narediti, ja. Povej mi, sodnik, eno. Ne, sorry. Ker pa je ona želela ostati zvesta Bogu in svojemu možu, sta se hotela znebiti. Pa jo imamo! Kako si drzneta na smrt obsoditi nedolžno? Jaz moram pa tam. O, žena. Ej, pa moraš jo, ej. Daj! Ja, to je to. Ja, dej, da, pusti. Puste naju sama. Ja, mi pa hočemo biti sama. Jaz moram biti Suzano tudi sama. Mogoče zato, ker si ti tisti mladenič. Kdo si? Moje ime je John C. Mene je le Sveti Duh uporabil za orodje v svojih rokah, da me je postavil na pravo mesto, na ta prav plac, v te prav cajt. Oprosti, veš, Suzana, zelo si lepa. Res si lepa, mogel bi da tako objamam. Sretno vlade, sretno vlade. Dej, gor. Dej. Gor! Čakaj, zmrznil sem, sorry, no. In tukaj je Gregi. Stranski snemalec, tako kot jaz. Ja, no, stranski pa čeprav. Jaz imam tle cel vseh, a pa res tudi stranski. Tukaj je Marko, kakao neki pospravlja, Delam ampak vino. sam na skrivaj pije. Delam vino. Glejte, kako je nažgan. Glejte ga. Jaz sem Daniel, glavni dvorni svetovalec. On je Daniel, sam Sem ga- glavna vloga, pa nimam vse skupaj nič besedila. Pa še to sem zasral, če? Bravo. Pomoj, da mora Hanane To postati. je tako sansko, pač. Halo. What's up, party people? Danes bomo tega lepapka napil. Tega, to sicer ve, pričakuje. Nima kondicije, pa ti si papa. A mene te napil? Tukaj imamo pa našega zvestega kolega. Po celem Ki je zjutraj lepo razlagal vsa Ja. urodja, pripomočke na oltarju. Tako da, idemo naprej. To je Jože. Čakam. To je Jože, naša tehnička. Če ne bi bilo njega, ne bi bilo tehničke. Danes jaz žal zapustim to zgodbico. Vojak Franci in vojak Seba me bosta pokončala. Solzica. ne bosta, vi ne Solzica. boljši od njih A boš umrl? Ne, ja, umrl. Na žalost. Umrl bom, žal. Vsi bomo enkrat umrli. Tukaj je Marija, ki žal ni sveta. Ja, pa Kaj, mogoče pa že bom nekoč, kaj. O, Marija ima prihodnost. In tukaj je Gregor, Dobar dan spet. ker spet nos špegle, sploh ne vem za kva. Zaradi sonca, Luka. Kao nek sonce on vid, jaz vidim pa sam luno. To je pa Mare. A ga kdo pozna? Ne, jaz še sebe ne poznam. Vidite, da špegel sploh Žal, nositi ne jaz sem zna. Mare. Špegel ne zna nositi. Zdaj sem pa Harry Potter. Gledajte ga. Postal cel nedrtalc. I'm British. Ja, to je pa naša Suzana. Ne, na hitro. Suzi, basti sladka. Kao nek king, prej nek kmet s krono. Boke, ki jo je najdel. Evo tega, ta še kar korona voha. Jaz tebe, Vok.
On je pijanec. Sam nas gleda, ker to je tak njegov naraven. Ja, se ne rabiš igrati. Dajmo, plešite z mano, pite, jojte! Pripelji mi nekoga, ki bo znal razpoznati te črke. Nagradite ga, ker je povedal. Vidva, brzite jih hlevom, danes bojo imeli dobro večerjo. Gremo. Merici! Jaz sem kraljica Medicev in Peršev in naša nova kraljica, kraljica Darja. Živela kraljica Darja! Zdaj pa pojdite po mestu, pridite vest po nov kraljici Babilona. Samo še en dan. Ful smo dobro. Vsi smo radi. So, what's up party people? We already here. Tukaj je en random folk. Tukaj je naš kralj Derej. Kaj boste povedali danes? Ona dva sta drugač sta talibana. Ne tisne mesto se spet držim. Tadej je tukaj nesposoben, da si je majico na robe oblekel. Dvakrat zapored. So we have here our friend Shalahem Muhammad II in Shalahem Muhammad III, v bistvu njegov sin. Jaz pa res srčno upam, da mu bo oprostila, veste. Po moje bi bilo najbolje, da počasi kar pogledamo. Torej ga vržem levo, kraljica? Da. Da. Nisem tako naivna kot vaš prejšnji kralj in dobro poznam te dvorne spletke, zato bosta še plačala. Kraljica Miloš, prosim vas! Usmilite se! Smilite se naju! Danes se končajo vse vajne Ne bo spletke. več! Stražari, odpeljite jih levo. Kakor kažete, kraljica. Ne! Ne! Pobegnili smo, niso nas dobili.